Goeiemôre, Hope Church. Ek dink dis net Ria's wat vanmôre hier in die kerk is. Goeiemôre, Hope Church. Amen. If we think about the goodness of God, daar is niks wat kan vergelyk word met die goedheid van die Here nie. Is daar iemand wat saam met my stem? Ongeag dit wat ons deurmaak, ongeag wat ons face, it is only the goodness of God that carries us through. Doesn't matter your circumstances. Ek wil vanmôre vir iemand sê, die Here is bewus van jou. Die Here is bewus van jou. Die Here is bewus van dit wat jy deurmaak. Amen. Is vir my 'n voorreg. Baie dankie Pastor Cliffy. Ek kan my hier sitplekke inneem. Is vir my regtig 'n voorreg om vanoggend hier te staan. Weet jy, as ek sou nou by die werk gewees het, waar ek moes kliënte help en waar my hart smag om saam met u te wees, maar dis die goedheid van die Here. En ek wil vir u baie dankie sê, Pastor Cliffy, wat my vanoggend vertrou om net met u te kan gesels oor die goedheid van die Here. That's why I'm here. Niks anders nie om myself op te lig nie, maar om net te praat oor die goedheid van die Here. Net so vinnige agtergrond wie ek is, waarvan ek kom, net vlugtig 1 minuut. Jerome Jafta, dis wie ek is. Daar sit my vroukie Michaeline Jafta. Lieflike 2 kinders, Caleb en Emmeline. En vir die wat nie weet nie, ek het groot geword in Parkdien. My kinderjare het ek hier in die strate, in die bosse van Parkdien het ek groot geword. Dalk glo julle my nie vandag nie. Maar dis my oorsprong, dis waarvan ek kom. En as ek terugkyk hoe die Here 'n pad saam met my gestap het, kan ek net vanoggend die eer aan die Here gee vanoggend. Jy weet, ek het as ek dink aan die tyd terug, hier was niks huise of skole nie, was alles bos. En as kind het ons hier in die bosse rond gespeel. Ek weet nie of die mense van Parkdien wat die is nie. In die Oorbense bosse, daar het ons gespeel as kind, in die bome opgeklim, en ons het net, daar was die selfone nie. As jy TV gehad het, dan jy vinnig by die bure gaan TV kyk, maar meeste van die tyd, was jy buite in die bosse, en jy het jouself as kind, het jouself geniet. En dis waar ek groot geword het. Ek het op die ouderdom van 11 jaar oud, het ek my hart vir die Here kom gee, en waar ek in dieselfde plek in Parkdien deur die doop gegaan het. Ek kyk verlede week hoe my seun deur die doop gegaan het, en die Here bring ons terug na die oorsprong waar ek groot geword het. En die Here maak dit so dat Caleb in Parkdien gedoop word. En dis net die hand van die Here. Amen. So die Here bring my terug na my kinderjare, en die Here doen net 'n paar dinge hier in Parkdien, which I didn't know that's going to happen. Vanmôre wil ek met u gesels oor 'n paar aspekte. En tyd is so kort. Ek het gewoonlik 'n baie lang tong as ek begin praat. Ek het so Januarie maand, begin Januarie maand, kry ek 'n e-pos en hulle sê vir my, ek moet gaan vir 'n training in Johannesburg. So die eerste ding wat deur jou kop gaan is, jy kan nie ry nie, jy moet vlieg. Ek weet nie as daar mense is wat net so bang is vir vlieg nie, soos ek is nie. Ek kry die dierbares jammer wat nou Johannesburg toe vlieg. Kyk, jy is excited vir die trip, jy is excited vir die mense wat jy gaan ontmoet. Jy weet, maar as jy in hy vliegtuig gaan, dan weet jy, is nou 'n styg, en dan is daar 'n land, en dan is daar so tussenin die turbulence, so daai gevoel is 'n gevoel wat ek nie altyd wil herleef nie. En maar terwyl ons so vlieg, en ons vlieg bo oor die see, en ons vlieg bo oor die droë landerye, en ons vlieg oor die groene grasse, en besef ek, dat maak nie waar jy is nie, dat die Here is saam met jou. En
daar is baie keer wanneer ons vrees ervaar. En spesifiek het ek bietjie vrees ervaar terwyl ek in die vliegtuig sit en ek styg op en jy weet, alle gedagte en goedjies gaan deur jou gedagte. En die Here bring my terug na dit wat ek met vanoggend met u wil deel. Who are you following? Who are you following? Ons sosiale media maak ons bekend aan Twitter, wat is daar nog? TikTok, Instagram, Facebook, allei goed. En ons follow ons bekendste sterre wat daar is, mense wat beroemd is, om te sien wat doen die mense, waarmee is hulle besig. Maar ek wil vir u dieper vra, who are you following? Wie volg jy vanmôre? En terwyl ek so terugdink aan my dae hier in Parkdien, hoe ek speel en te kere gaan en as 'n jong man net myself geniet, vat die Here my na Psalm 23. En dis een van die, ek dink die belangrikste en bekendste psalms wat ons as kind geleer het. Ek dink ons, dis soos 'n resitasie, Pastor Cliffy geleer. Psalm 23, die Here is my herder. En die Here kom stil en hy vra vir my die volgende vraag. Vra vir Parkdien, who are you following? Vir wie volg jy? En kom, as u Bybels het, en ek gaan, Nicholas sal seker die Psalm 23 op die slide sit of op die bord, en ek gaan vlugtig net vinnig met u deurlees deur Psalm 23, en het lees soos volg. A Psalm of David. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of a shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, thy comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thy anointeth my head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and forever and forever. Wanneer David kom en hy sê die volgende, the Lord is my shepherd, maak hy melding van die volgende statement, hy sê, the Lord. So whenever you call someone Lord, you call him, he's the owner. If you rent from someone, he's the landlord, which means he owns the building which you stays in. So when David comes, he said the following, that the Lord is my shepherd. He says the following, that I don't belong to myself. I belong to God because he takes care of me. It is not me, but it's God. David comes and he says the following, he's my shepherd. The shepherd means he takes care of me. He provides. He leads me wherever I need to go. David comes and says the following, I shall not want. So if the shepherd is your owner, if he takes care of you, there is not going to be any lack. Jy gaan nie nodig hê om swaar te kry nie. Jy gaan nie nodig om te wonder, Here, waarheen moet ek gaan nie? You will know because the shepherd takes care of you. The word of God says the following, he said, he maketh me to lie down in green pastures. So when David talks about he maketh, the shepherd doesn't take the sheep and he forces him down. If you look at the original word, it means he settles me down. He takes me and he puts me down in green pastures. So if we look at, I'm going to ask Nicholas just to put up the slide of the green pastures. If we look at
green pastures. This is the following slide. So that is the idea that we've got of what green pastures looks like. Groen gras en die skape wei en jy weet daar is nie lek wat hulle ervaar nie. Maar het julle geweet dat in die tye van Dawid was daar 3 maande dat dit so gelyk het. Was grasgroen. As ons kyk na die volgende slide, die res van die 9 maande het dit so gelyk. So David knows about it. David knows God puts me down in green pastures. But he also knows there comes a time when those pastures doesn't look so green. U ervaar miskien groen gras, die abundance van die Here in die lewe. Daar's dalk mense wat vanoggend hier sit wat se lewe lyk soos daai vanoggend. Maar te midde van dit wat ons deurmaak, God still provides. As jy mooi kyk, tussen hy dor bruin land is daar plek groenigheid. God is a good shepherd. He won't take you to the places where there's dry. He will take you to the places where there's greenness, where there's green pastures, where He is able to provide for you. Ek wil vanmôre vir iemand bemoedig. Dalk het jy deur 'n stadium gegaan waar dit altyd groen was, waar dit altyd voorsienigheid was, waar dit altyd goed gegaan het met jou, waar dit goed gegaan het met jou gesondheid, dat dit goed gegaan met jou verhoudinge. Maar all of a sudden, die ander maande wat plaasvind, gaan dit droog. Dit lyk soos daai droë bruin land. En dalk is daar iemand wat vanoggend homself bevind aan daai droë bruin land. Ek wil vanoggend u bemoedig. Die woord van die Here sê, He maketh, He settles, He will take you to the place where you need to be fed, where you need to be uplifted. Dalk voel jy, Here, ek weet nie waar om toe te gaan nie. Here, there is no way out. Ek sien net dor voor my. God says, I know what you need. Ek weet wat jy vanmôre nodig het. And I will provide because I am your good shepherd, God says this morning. It will not always be green. You're not always going to have abundance. Sometimes we experience abundance. Sometimes we experience lack. But God will always give you enough what you need for now. As ons kyk van die Israeliete wat in Egipte land beweeg het, jy weet, die Here het vir hulle net manne gegee vir die dag wat hulle nodig gehad het. God knows what you need. En die Here voorsien vir jou na die rykdom van sy genade. Prys die naam van die Here. As ons lees in Filippense 4, wil ek vinnig vir u net 'n skrif deurgaan. Dis Paulus wat in die tronk homself bevind. En Paulus sê die volgende: I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. Die groen gras. Abundance of grace. I've learned the secret of being content in any situation. Whether well fed, whether I'm hungry, whether I'm living in plenty, or whether I don't have anything. Paulus said, but I can do all things through Christ who gives me strength. Ek wil vir iemand bemoedig, you can do all things. Whether there's lack, whether there is plenty, you can do all things through Christ that strengthens me. The word of God says, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. If we go to the next slide. Ek wil volgende nie vir u wys what it means to be in the path of righteousness. The next one. That is the path of righteousness. So that's the way the sheep will move behind the shepherd. Daar is spesifiek 'n pad uitgemerg waar die hulle moes loop. Sometimes it happens that we get off track.
But then a good shepherd will come and he will pull us back into line. Miskien sit jy vanoggend en sê, Here, I don't know where I am currently, but I need to come back onto the path of righteousness. And it's only the good shepherd that will take you back onto this path. Die Here is getrou en hy is regverdig. Ek is vinnig besig om klaar te maak. Yea, though I walk through the valley of a shadow of death, I will fear no evil. As ons nou gevolg na die volgende slide gegaan. That's the path, the next one. That is the valleys. So if you look at the valley, there's sometimes when it's dark, there's going to be shadows. And when you go through a valley, you don't know what you're going to see. You don't know what on the other side of the valley. In the valley, you're at your most vulnerable. Wanneer ons deur 'n vallei gaan, jy is op your most vulnerable situation. But these good shepherds know what to do. In daai valley is daar diere, roofdiere, daar's leeu's, daar's verskillende diere wat wag vir die prooi. And you sometimes when you're in this valley, you don't know what's going to face, you don't know what you're going to see. But God is faithful. David sê die volgende, hy sê, though I walk through the valley of a shadow of death, I will fear no evil. Because what? For thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. So the rod of the shepherd looks like the following. Daar is the rod. So die rod was gebruik wanneer daar roofdiere kom en die shepherd het gebruik om die roofdiere af te weer sodat hulle nie die skape kan seermaak nie. The next one is the staff. So the staff was used. So whenever a shepherd, the sheep is out of line, the shepherd will take the staff and hook it onto the sheep to pull him back in line. Die Here kom vanmôre en hy sê, maybe you're off line. Maybe you're not in the path where you must be. But I'm here this morning just to pull you back in line. That you can be in the path of righteousness. Not for you, but for His name's sake. Elke keer wanneer ons in lyn beweeg, of wanneer ons nie doen wat die Here vir ons doen nie, is ons 'n refleksie van wie die Here is. If things are not good, we reflect the King, we reflect the shepherd. But when the shepherd pulls you back and you're back in line, you are a true representation of what the shepherd does and how he provides for you. He prepares the table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. The good shepherd, what he does, so he takes the oil and he throws it over the sheep to protect the sheep from any insects, any lice, any stuff that will try to hinder of wat die skape dalk wil siek maak. That's why he anoints his oil with the sheep with oil. En dit is deel van 'n beskerming vir die skape. En die Here kom vanmôre en hy sê, I'll anoint your head with oil. Ek is vanmôre hier, siektes, disease, maak nie saak wat jy deurmaak nie, emotional, I'm here to heal you this morning. God is here. Verse 6 says, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. And I will stay and I will dwell in the house of the Lord forever and forever. That's the word of God. Ek wil vanmôre vir iemand sê, God is here to restore. Die Here is vanmôre hier, as jy dalk uitbeweeg het. Jy weet, ons kyk mense op die gesig, but God look at the heart. Die Here weet vanmôre wat jy deurmaak. Die Here is bewus van die kondisie van jou hart. Die Here is bewus van die kondisie van jou as gesin, as jou as man, jou as vrou. God knows everything about you. Jou as jong mens, die Here weet die lek wat jy miskien ervaar in jou lewe,
God knows everything. He's the good shepherd. And all that he wants to do is bring you back in line with him, that you can have a relationship with him. You know, if we look at the sheep, they've got a relationship. They hear his voice. They know his voice. Whenever he speaks, they listens. Miskien het jy die stem van die Here gehoor, but still you've hardened your heart to God. Miskien praat die Here vanoggend met jou en sê, listen, you've stepped out of line. But I want to bring you back as a good shepherd with my stuff. I want to hook you back, that you can experience the abundance that I've got for you. That you can experience when it's dry, that you still have abundance in me. Because your joy is not fulfilled in your work, in what you have, but it's fulfilled in God. Dit is die Here wat ons krag gee om rykdom te bekom. Dis die Here wat ons die krag gee om dit te bekom wat ons vandag het. Ek wil vanmôre u bemoedig, let's focus on God. Let's follow the good shepherd. Who are you following this morning? Are you following? Volg jy vanmôre die insaag wat die duiwel op jou lewe gee? Die insaag wat die duiwel vir jou sê dat jy is nie goed genoeg nie. You will never make it. Die familie wat jy van haar kom, het nog nooit iets van hulle lewe gemaak nie. But I want to encourage you. God is able to do exceedingly, abundantly, above all you could ever ask or imagine, if you just keep on walking with God. May God bless you. May God takes you from strength to strength, van oorwinning tot oorwinning. En mag die hand van die Here op die lewe wees tot in lengte van dae. May God bless you.